Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunkes mevcud در مرکز جناب زینب الكبرى سلام الله عليها شامس مزل المؤمنين هكن زيارة كري. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت سيد الوصين، السلام عليك يا بنت جدك المختار، السلام عليك وعلى أبيك حيدر الكرار، السلام عليك يا أخت الحسن شهيد مصموم، السلام عليك يا أخت الحسين شهيد مظلوم، السلام عليك أيتها الصابرة المجاهدة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخويك، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذرية أخيك الحسين ورحمة الله وبركاته. يم ساتن اس 40 پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ٲسۍ قٲفلہ ہٮ۪تھ اوسُس بہٕ ییٚتہِ جناب زینب نِس ذٔریعس نِشن یتھ ٲس پرٛٲنۍ گِلاف، مگر ییٚمہِ ساتن أسۍ یور وٲتۍ ییٚتہِ اوس اَسہِ نیرنُک وقت تہٕ یتھ آیہِ بیٛاکھ گِلاف اَننہٕ. پتہٕ ییٚلہِ یہِ گِلاف وٲژ یوت ییٚتہِ ٲسۍ پرٛژھان کٲنٛسہِ یا یِمو ییٚلہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یہِ کھول دوٚپُکھ أکۍ بٲے سوٗز أکِس بیٚنہِ توفہٕ کیٛاہ اوس، یۄس یہِ پرٛٲنۍ گِلاف ٲس اتھ ؤجِکھ پٮ۪ٹھٕ نٔو گِلاف. مگر کربلا ییٚلہِ یاد چھُ اِنسان کران کربلا جناب زینب ژادرِ روٚستُے، خۄدایا واسطہٕ چھُ جناب زینب نہِ مظلوٗمی ہُنٛد. یِمو مےٚ بندے گۄناہگارس التماس دعا کوٚرمُت چھُ، تِہنٛدۍ مُشکِل کر آسان. یا زینب کٔمۍ سُنٛد قسم دِموے؟ قسم دِموے علی اکبرُن، قسم دِموے علی اصغرُن، کِنہٕ قسم دِموے جناب سکیٖن سُنٛد یُس زندانس منٛز پانس برونٛٹھ کنہِ دفن کٔرِتھ، کِنہٕ قسم دِموے جناب عباس سٕنٛزن بازوَن ہُنٛد؟ یا زینب واسطہٕ چھُ یِہُنٛد قسم، یِمو سلام سوٗزمُت چھُ تِہنٛز سلام کر قبوٗل، سٲنۍ سلام کر قبوٗل. یا زینب بیمار دارو چھُ التماس دعا کوٚرمُت، دوٚپُکھ ییٚلہِ شام واتہِ جناب زینبس نِش کٔرۍ زِ دعا. یا زینب بیمار دارو چھُ التماس دعا کوٚرمُت، یا زینب یِمن بٮ۪مارن خۄدایا واسطہٕ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ جناب زینب نہِ بے قٔصی تہٕ مظلوٗمی ہُنٛد. یِمن بٮ۪مارن بخش شفا، بٮ۪مارن بخش شفا. واریاہو دوستو راتہٕ پٮ۪ٹھٕ سلام، راتہٕ پٮ۪ٹھٕ مسیج کٔرِتھ فون کٔرِتھ اَتہِ کٔرۍ زِ جناب زینبس سٲنۍ سلام. یا زینب تِہنٛز سلام کر قبوٗل. آز تہِ زینب تنہا، واللہ وٲنی چھِ ژھٮ۪نان، جگر چھِ پھٹان ییٚلہِ وٕنی 8 چھِ بجان، حرم چھُ بنٛد گژھان.
حبيبي حسام. وعليكم السلام قلبي. الو जनाब अब्बास सूजी ये बने करबला पे तो मगर करबला में बने सादर तो या ان شاء الله حبيبي ان شاء الله حبيبي. वारिया दोस्त पे मैसेज करा कि मुश्किल खुदाया वास्ते जनाब ज़ैनब ने बाबुल हवाई इन मुश्किल करीम से जनाब ज़ैनब पास इन मुश्किल करा सा गरस मशम बीमार खुदाया वास्ते जनाब ज़ैनब ने मजलूम ज़ैनब तमामन प्रत कस मोमिनस तबाह बह वाता जनाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब कर सलाम ज़ैनब वास्ते अली अकबर वास्ते हजरत सकीन तुम बुलाव तक पन्ने बारगाह मज बनाव तक पन्निस दरबारस मज يعطيك الصحة والعافية. بدك شيء مننا؟ أي شيء بدك شيء من زينب أجيب لك إياه بيوم. كل شيء. هذا تعرفه هذا تعرفه. هاي هسه أنا بالليل هسه. بالليل حركة عادية ما اليوم وصلت اليوم. قطعت. إيه قطعت النية. Çiçeğin zavallı. Ya Zeynep Elis 5 kilometre 6 kilometre गाड़ी मजन ते पका 5 दफा इस्तेक या Zeynep Karbala पे कोप पे शाह ननवर من كل شيء معلوم قصاك تبعد أسد ستمسعة النهض تمت بابس أي شيء تحتاج أنا صداق جناب زينب بنت دبي نتكوي